Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Sugaton ta sa tamis nga pahiyom ang bag-ong kabuntagon. Dasig kapaglaom, himayaw na to ang buhing Diyos. Ug ipaabot ang inyong mga mahigmaong panimbaya. Dinilang sa Panibaya sa Kabuntagon. Maayong buntag, ug malipayong adlaw adlaw igpapahulay. It's a beautiful morning kay naata karon dinhi live sa Garden Church. Kuratan ko last night, pagabot na ko wala ang bakante ang setting dito. Diri na. Nindot kayo ang atong week karon tungod kay daghan ta og good news. Una, Like one? naatay nightly nga
Revelation Seminar, gihimo ni Pastor Paulo. Yes. It's an early Christmas treat para sa tanan. And it will last for 10 days, I guess, correct? Yes, it's 10 nights of Okay. beautiful messages. I believe it started on Wednesday this week. Yes. Second, good news. Kay naatay Great Hope Concert nga abangan gyud nato December 4. I hope mga kaigalaan nga adto gyud ta sa Lemket Kai Atrium para sa Great Hope Concert. The same venue we had last year. Actually, Yes. I've already told my friends and they were so excited about it. Ikaw Makatanaw yung na dyan ba na? nang-invite na ba kasi imong mga friends? Yes, nag-invite na ko. Makatanaw na po ko na. Kaya Last time, wala ko biya ka. makatanaw. It's Okay. a must nga Bring mo your tanaw wife. gyud ka. Yes. And para po sa atong mga winners sa atong Bible trivia, Okay. mga kaigalaan, salamat kayo nga nag-ani na mo ug nakuha na ninyo, na-claim na ninyo ang inyong prizes, ang inyong t-shirt plus DVD. Congratulations! Well, amo gyapon mong giaghat aron nga mag-anhi gyud diri sa Panimbaya sa Kabuntagon ug aron sa pag-claim sa inyong mga But prizes. before Yes. that, let's ask them another question. Yes, natay Bible trivia na po atong question for the day. Yes. Ready na pa mo? I'm sure ready na sila. Ready na. Ready na Kanina ka na mo sila para sa excited. Asa naman atong bowl? Okay, ready. Question number 1. Recite No. Exodus. Yeah, okay. Okay. Wala to siya. X to siya, X. Dili, ayaw sa Familiar to mo kayo extra sa siya ako kay Murag. Familiar Okay. kayo ng question. Anyway. Ito na kayo to sila to. Later on, atong, Okay, nana. Okay. atong question. There we go. Who built the ark? Akalisod. Lisod kayo Grabe, na. kalisod. Well, asa man mo mag-adto if ever mo claim mo sa inyong prize. Well, ang Hope Channel South Philippines is located at the 3rd floor of SPUC Building, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Mga kapaglaom, pwede po mo tawag, dili lang para motubag sa pangutanan naman. Pwede po mo tawag para ipaabot ang inyong mga maigugmaong panibaya sa inyong mga kapamilya, inyong mga gigugma sa kinabuhi. So, call the numbers or dial the numbers that you can see on your screens right now. Yes, o para sa atong mga friends abroad, pwede mo na mo makauban. Send ang inyong mga greetings, i-live din sa atong live streaming link na makita sa atong mga screen. Songs of Joy plus updates plus informative discussions ang atong atangan dinhi karong buntaga. Besides that, duha ka mga banggiitang mga singing groups ang atong makikauban ka nato karong kabuntagon. So you should watch out for that mga kapaglaom. They will be singing, the groups who will be singing with us later will be the Steny Chords and of course, Revived. A story of success and courage over disability ang nagpaluyo nga istorya sa kinabuhi ni Miss Adeline Dumapong, the first and the only Filipino Paralympian nga gold awardee sa mga international games. Ato siyang i-feature unya sa Top Secrets. Unya atong makauban sa Good Morning Pastor. Usa siya kay lado nga magbubuhat, dugay na gamit sa Ginoo. Dili na siya empleyado tungod kay retire na siya. Apan nagpadayon siya siyang buluhaton ingon nga ministry, ingon nga magbubuhat sa ato nga Seventh-day Adventist Church. Walay lain unya atong makauban si Pastor Mas Zalim Abdul Mahid. Usa at tangi ang duha ka pangutana nga tubagon sa duha ka mga colors o posibleng makadawat sa duha ka Panimbaya shirts. Mga kapaglaom, be more hopeful with us tungod kay kami ang inyong mga kapaglaom sa matag adlawng Sabado. Kini ang Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa usa, panimbaya sa imong pagmatayan. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols
from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. Mga kapaglaom, I'll give you the Stanley chords. It's my first time to have heard them sing, and I can't wait for the second time around. Thank you guys for coming over. Please pass the mic. I'm sure there's a reason why you're here, so please, kinsa akong mapangutana to explain nganong na ang Stanley chords sa Cagayan. Una sa tanan, ako isulti nga ang Stanley Chords, isa ka grupo gikan sa Iligan City. Kami mga workers sa Adventist Medical College AMC. and Center. So, mga professionals, ang among gusto nga magsigilag kanta, Wow. magpaimbitar, kung naay gusto maimbitar. So, ako po isulti nga ang Stanley Chords na organized ni siya atong 1993. Stanley Chords kay ang Steny gikan sa word nga Sthenus, meaning strength. So, strength, no? Dayon chords. So, Stanley Chords. Ma'am, I understand you have a concert this afternoon. Ay, oo. Ako ipasa kay... Okay, please grab the mic and pass. Sir? So, sa tanan na mo nga mga televiewers, so naatay concert sa Spook Garden Church karong alas 3 sa hapon. So, we are inviting all of you to join us. And sa taga Iligan, naapon mi concert sa Iligan City SDA Central Church. So, karon na mahitabo sa next pajud nga sa Friday. So, good morning and God bless to all. So mga kapaglaom, you have heard them live, but if you want to hear them closer, din sa venue sa SPUC, you should visit SPUC Garden Church later, alas 3 sa atong AY. Thank you, Stanley Chords. Now, I'm sure gakaon ta guyaba no, so ang mga benepisyo nga atong makuha sa pagkaon niya atong ibalon together with Miss Layla on Health Bits. Maayong buntag mga kapaglaom, welcome to Health Bits. Nakailaba ka mo sa prutas nga adunay combination nga flavor sa strawberry, pineapple, and banana? Maoy hinungdan nga unique o talagsaon ang iyahang kalami. Kabalo ba mo kung unsa ni? Oo, ang guyabano. Ang hilaw nga guyabano pwede mahimong gulay o maluto nga sudan. Ang hinog mahimong juice or dessert, mas maayo pod kung kaunon nga natural. Guyabano or soursop
Isa ka prutas nga puno og sustansya sama sa carbohydrates nga fructose, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2 ug niacin. Aduna po'y minerals, iron, calcium and phosphorus. Gumikan sa mga dala niini nga mga sustansya, ang guyabano makatabang sa pagpahumpay sa mga balatian. Sama sa sakit sa hawak, likod o kaluthan. Makahumpay usab sa labad sa ulo o sa UTI or urinary tract infection. Makapabaskog sa bukog o kalawasan. Labaw sa tanan, ang guyabano maayo sa panglaban batok sa kanser. Matud pa sa Journal of Medicinal Chemistry, ang extract sa guyabano adunay chemotherapeutic potential nga mas epektibo kaysa druga nga ginagamit sa chemotherapy. Dugang paniini, ang guyabano adunay katuyuan sa pagpatay sa mga cancer cells. Pahinumdom, ang bunga lamang sa guyabano ang mahimong kanon. Mga kapaglaom, sa sunod, mangita mong prutas, pangitaan ninyo ang guyabano, isa kini kagasa gikan sa Dios alang sa pagpahimsog sa imong panglawas. Kani si Miss Laila nagapahinumdom, ang mga prutas gasa gikan sa Dios, puno sa sustansya, angayan kanon matag adlaw kay kani makahimsog kanimo og kanako. Be healthy, it's a wise choice. Are you complaining for any lacking thing in your life? Do you find it difficult to reach your goals for so many reasons? This morning, we will unveil the secrets of someone who, despite of her inability to walk, managed herself to reach the top. It's an honor for me to talk to a multi-awarded person, Miss Adeline Dumapong. Hello. Good morning, ma'am. Good morning, Char. I am so happy to get this chance to talk to you this morning. The pleasure is mine. So thank you very much. How does it feel representing the Philippines to an international games? Well, I guess it would have to depend on what stage you are in your life, no? But for me, I can only answer for myself. For me, when I started representing the Philippines in international competition, at first, of course, it was like, you know, wow. But I was really there for the free travel. I mean, to be honest with you, I was very young. I was 15 when they started to, you know, when I first traveled to Japan. That was your first Yes, game? that was the very, and it was not for powerlifting. It was actually for wheelchair racing. Oh. So, when I was in high school, I was not this big. So, pwede pa ako sa wheelchair racing. Anyways, I was handpicked, no, to go. I was the only girl. How were you chosen at that time? I was chosen at the time. Ano ba? Kasi ako yung tao dito. Kasi yung Yung determinado, gutsy, or? I guess gutsy. I was Gutsy. gutsy for a young girl of 15. Ah, At you're yun, 15. nakikipagsabayan ako talaga ng kung training. At training din ako. Pagka umuulan, training pa rin. Umulan, umaraw. So, rain or shine, we would practice. At we started with actually 10. Nalaglag yung dalawa, nalaglag yung isa. Sa Philippines pa ito? Sa Philippines. Yung elimination round? Yes, but it was actually kung sino yung tatagal. Kung patagalan. Hindi kasi di ba parang, syempre they were looking for a budget. It was not really sure if we're gonna go or not. So parang, okay, sige. But for me, it was really it was something that as a child, I would like to travel. And it was a chance for me to travel to Japan. So parang feeling ko, gusto ko mag-travel sa Japan. So, during that time that you represent the Philippines, how does it feel? Yeah, it felt really wow. It felt really It's wow. wow. Yes, but on the other hand, as I mature as an athlete, it really felt it became a privilege. How do you handle pressures? I mean, during that time that you were competing those games, some of your
competitors are coming from rich countries? You can really see the difference. And, you know, they have their coach, they have their nurses, they have their masseuse, they have their everything, no? They have assistant coach, they have trainers. I had one coach, I had a trainer, I had rolled How do you into deal one. with it? Well, you just, wala, kibit balikat lang. Ganun talaga. You just take it as it is, face value. I mean, you know, it's a given. We're not from a rich country. We're from a developing country. And the earlier you accept that, the better. Kasi you just have to like, you just have to accept your reality that you are not from a rich country. Yes, that's Okay it. po. So how do these awards change your life? Oh, it opened a lot of doors for me. It opened a lot of the work that I have now has actually been open to me because of my being an athlete. What is the impact of these awards of yours to your fellow PWDs? Of course, it has, aside from it, you know, opening doors for me, it has also opened doors for the other, you know, athletes with disabilities. And then, you know, ultimately, I guess, me winning the awards or those international awards gave focus on the disabled sports as a whole Okay. in the Philippines. What word you can associate with the word competition? Teamwork. Teamwork. Wow, so nice. Okay. What do you still hope for your fellow PWDs? Of course, there's still a lot of things to hope, but definitely equality. Equality in the benefits and not just the benefits, but everything, the support, the benefits that are being given, no, to the regular athletes or able-bodied athletes. We also hope to do that. Kasi it's like, alam mo kasi, parang we are using sports to ask also na dapat pareho lang, pantay-pantay, because we train as hard, if not more. Your formula to success? Hard work. Plus, or Hard work and faith, talaga, faith in God. I mean, I have always done, you have to have the, well, of course, hard work nandiyan and discipline, kasama na dyan, all rolled into one. And then you have to trust that, you know, your God will do what is really for you. Our God will do wonders in our lives. Yes, even if you don't deserve it. Totoo yan. Kasi sometimes you think, oh, I'll do this, I'll be good so that God will give me this blessing. Or that's like, that's like buying God's grace and God's love. But God it doesn't work that way. God graces you, or God gives you His blessings, even if you deserve it or not. To others who wants to reach their goals, what is your message for them? Well, for you guys out there, with or without disabilities, I think it's really, you know, you have to work hard at what you're good at, maximize your talents, and of course, most importantly, have faith in God. Tell us about this medal, ma'am. What is the story behind this medal? Well, actually, it's the latest addition to your medals. collection. Into the medals that I have been having. No? This is the silver medal from the just recently concluded Asian Para Games. So it's Asian Games is participated in by 47 countries. Wow. Yes, it's 47. Yes, it's a regional, you know, it's Asia. So the whole Asia's there, and I have had the opportunity to represent it again together with the other athletes. The whole Philippine delegation is composed of around 46 athletes. Do you have any upcoming competitions in the next weeks or months? Not in the next weeks, but I have already lined up. For next year, we're going to Dubai. The first quarter in Dubai, third quarter in Kazakhstan, and the last quarter in Singapore. Wow, thank you so much, Yeah. ma'am. You were such an inspiration to all of us. Thank you, Charm. To the dreamers, to the discouraged, remember what Philippians 4:19 says, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ in Jesus." If you are discouraged, remember Ma'am Adeline Dumapong's formula of success. Hard work plus faith equals success. Mubalik pa ang Panimbayar sa Kabuntagon.
Courageously ever done. Sing all the praise. Wow, the truth is, I just want to be speechless right now and be amazed of how you guys sing. But man, do I have to do my job. More importantly, with me is Mimi Amarillo. Ang matud pa niya, siya daw ang yaya sa grupo. She takes care of the group, but I know you are the sponsor. Ma'am, you have a concert. Yes, this coming December 4, 2014, Thursday night na siya. Okay? Karong December 4, we are the Revive, a group of young professionals, students also, who will be having this concert this December 4, Thursday. Muadto jud mo, 6 p.m. to 8:30 p.m. Bring your family and friends. Usually man good sa concert, especially sa Limkit kay Atrium, di jud na siya libre. Mahal jud na siya with ticket pa. Exactly. Pero with ASI, Hope Channel, as well as G Detox Herbal Capsule, we bring this concert for free, ha? No reservation needed. Come there for free. We wanted to be with you and share the good news of salvation, the season, this Christmas season. Plus, we really would like to thank you for being there last June 11. Nag-concert Yes, dito I was June there. 11. Lahi sa di nga mong concert karon katong June 11. Pero adto jud mo, bring also your office mates. Gikan ninyo sa yung office. Dritso na mo sa mall. 6 sugod na dayon mi. Salamat kayo sa pag-invite na mo. Dere, magbalik-balik jud mi diri sa Thank Hope you for Channel sa coming. Panimbaya. All right. Mga kapaglaw, ang Revived, actually I've invited some of my friends and I've mentioned the Revived will be there. So do the same. Please invite your friends to come and join and witness their concert on December 4, Limkit kay Atrium. If you want to hear one more song from them, keep watching Panimbaya sa Kamuntakon. Mubalik kami. Maayong buntag mga kapaglaom. Ani ano usab kita sa atong Bible Beats dinhi dapit sa Capitol Ground, Cagayan de Oro City. Ato na usab pangutanon ang atong mga kapaglaom. Sa napulo ka mga sugo, unsa ang sugo nga dunay saad? Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom. Sa napulo ka mga sugo o 10 commandments, adunay isa nga sugo nga dunay saad. Kabalo mo atog unsa to nga sugo. Ha? Naisaad ganito siya nga mutaas ang imong kinabuhi kung mutuman gani. Honor your father and your mother. Okay. O ikaw Mika. Marga po, respeto ni may mga ginikanan. Okay. Kabalo ka unsa to siya? Unsa man to? Dili manggod ko Catholic. Sige, tagaan ti kaglo. Aron mutaas ang imong kinabuhi ning yuta. Unsa man? Wala kay idea. Kataw kada. Sa napulo ka mga sugo o 10 commandments, duna na siya gitawag nga dunay isa ka sugo nga dunay saad. Kabalo kag unsa to siya nga sugo. Nalimot ko, wala ko Ikaw Mika. Wala ko idea. Wala unsa man to nga sugo. Ikaw. Sa 10 commandments o napulo ka mga sugo nga gihatag sa Ginoo, dunay usa ka sugo nga dunay saad. Kabalo ka atong unsa to nga sugo. Imong higugmaon ang imong katawhan imong sabay tubag ato. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Okay. Sige. Kabalo ka atong unsa to nga sugo. Dili ka magpatay. Okay.
Sa napulo ka mga sugo nga gihatag sa Ginoo sa mga katawhan, dunay usa ka sugo nga dunay saad. Kabalo ka atong usa to nga sugo. Ang unang sugo nag-ingon ang Biblia. Higugma ang imong ginikanan, inahan amahan, o ikaduha higugma ang imong isikatawo sama sa imong kagalingon. Ug ang number 1 gyud nga pioneering higugma ang Dios, ang Ginoo nga imong Dios. Sa tibok mo kinabuhi, sa tibok mo kalag. Ang Ginoo naghatag og napulo ka mga sugo sa mga katawhan. Dunay usa ka sugo nga dunay saad. Kabalo ka ato nga sugo. Ang isa kay nini mangawan. Katong isa nga dunay saad yun nga gihatag sa Ginoo. Nay saad niingon pa ganito, aron mo taas ang imong kinabuhi nining yuta. Mga kapaglaom, ato na sam nakita ang atong mga kaigsunag kapaglaom sa ilang tubag. Kung unsa katong sugo nga dunay saad nga apil sa napulo ka mga sugo, walay lain kun dili nga sugo higugma ang imong amahan ug inahan aron mo taas ang imong kinabuhi nining yuta. Dugang nga pagtuon sa balaan nga kasulatan, makita kana siya sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 12. Tuni ang balaang kasulatan aron dugang nga knowledge nga makita nato nini aron ato masabtan kung unsa ang sulod sa napulo ka mga sugo. Gikan dinhi sa Capitol Ground, awing indino alang sa Bible Beats. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkitkai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkitkai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Aniano sabta sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato makauban karon ang usa ka maabtikon, batikan nga magbubuhat sa ato ang katilingban, walay lain, Pastor Musalim Abdul Mahid. Good morning, Pastor. Welcome, Pastor. Thank you for coming. Yes. Pastor. Daryl og Awing. Curiously, welcome. Pastor, Okay. yung anong na Musalim Abdul Mahid. Kung okay lang, kung okay lang. Nindot ng pangalan na. Kay biblical man na. Yes, yes. O Quranic. But it's not a kind of name that you hear every day. Hindi siya... Kanang mus sa Arabic na prosperity. Sa ato pa, Pastor. Biblical na Prosperity. 3 John verse 2. Wow. If you want to prosper in everything, in health and in the spirit. That's what your name represents. Pastor, we understand you've been in the service of doing ministry for 32 long years, and you still are. Now, I believe na kanakay kag mga experiences sa kinabuhi. So far, Pastor, unsa man tong pinaka-experience nga pili nimo rewarding? Dili nimo malimtan. Ang rewarding isip sa kaministro. Pag-alagad sa Ginoo mao ang pagwali sa mayong balita, and then daghan nga mga kawatan kanang mga kriminal o mga dautan nga mga tao nga nagdawat sa atong Ginoo, ingon nilang personal maluwas o kung nausap bigod sila. Anong rewarding man to para sa iyo, Pastor? Rewarding na kay kung imong basahon ng Biblia, dako ang imong ganti dito sa langit. Wow. Yes, Pastor, exactly. atong nasayran nga retire na ka,
unsa may gibuhat ni Pastor Mos karon? Naara pa sa balay, nagbuhat pa ni sa buluhaton sa Ginoo? Human sa akong pag-retire, gihangyo ko sa Adventist University of the Philippines. AUP. Ngayon nga ilang professor sa AUP. Okay. And then gihangyo po ko sa IAS as adjunct professor. Wow. Sa mga masters at mga doctorate. Wow. Mao na nga last year, September, din ko nagtudlo sa South Philippine Union Mission sa mga pastor. ALC, advance, sa IAS, Sa IAS. Napoy sa IAS, no? Okay. And then si Pastor Masteral, Nado. sa mga masteral. Okay. Pastor, now, since you're retired, okay, but you're teaching, right? Na unsa man itong ligasiya nga gusto niyo ibilin sa imong pamilya o sa imong mga kaigalaan? Ang ligasya nga gusto ko pabilin mao nga kinahanglan gyud matinman unta bisan unsang imong pagtuo o magbuhat ko kay tarong kay pareho ra kang katong JC Robredo nga kinahanglan ko nga matuwid makadios matino Kanang gitawag dalang matuwid. dalang Yes, matuwid. Dalan matuwid. Pastor, before we go to the next question, we will entertain one caller. Pastor, kanina rin siya nagulat. Yes. I believe we have a caller. Yes. Okay. Good morning. Hi, Good morning, ma'am. Welcome sa Panimbaya. Taga-asa ni? Taga Bulwa, sir. Okay, sa ngalan, ma'am. Tata Vicayato. Okay. So, are you ready now to answer the question? Yes. Who built sige. the ark? Because I cannot think of the answer for this very, very hard question. My answer is Noah. Wow. Let's find out. Let's see if you're correct, ma'am. But I believe you are. Okay, dagang salamat, ma'am. No. Okay. Answer, please. Who built the ark? Yes, it is indeed Noah. Thank you for calling. Ma'am, istoryahon na mo sa among kauban crew kung saan yung pagkuha sa imong item. Thank you for calling. Okay, so we'll go Pastor, back to Pastor Moss. Balikan ni Pastor. The interruption. Pastor Moss. Okay. Sa iyong pangitarong karon Pastor, I'm sure dili pa wa pagahundang kinabuhi, no? Ga-teach pa gani ka. Na Pastor, unsa man tong imong paglaom pa nga matuman sa imong kinabuhi? Akong paglaom nga gusto na ko matuman sa akong kinabuhi nga ang akong mga anak magmauso akong tanan. Wow. Okay. Nga makatabang sa pag-alagad sa Ginoo. Yes. Sa iya pagbalik. Yes. O kina sila mo na akong gusto nga makita. And the Lord will bless you, Pastor. So thank you so much for coming over. Daghang salamat, But we will Pastor. not let you off without greeting your family and friends. Please, Pastor, ato ipanibaya ang inyong mga kaigalanong pamilya. Sige, greetings sa imong mga kabataan, Yes. sa imong wife. Mayong buntag o happy sabat sa akong mga kabataan, labi na gyud si Nobim. Kay si Nobim nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Oy, happy birthday. Oh, yes. Mao na nga salamat ko nga naagyapon siya. And then si Musil nga nasa Cebu. O si Joey nga tuwa sa Olympia, Washington. Okay, daghang salamat. Daghang Pastor. salamat, Pastor. Now, we are going to ask one more question para sa atong Bible trivia. And Okay. here's the question. Okay, mga kapaglaom. Okay. Here it is. Question number 2. What particular story happened in Hebrews 11:5? So, tawag Okay, na mga kapaglaom, You tawag read the na mo. question. Tawag Ang katong and dili we will be- makasulod. Yes, katong dili makasulod ay lang mugmahay kay gapadayon ang ato ang mga caller gasulod. For the meantime, let's hear our Revive sing us one song again. Mubalik pa ang Panibaya sa Kamuntagon. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present
The Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. She passed through the crowd, so weak and so frail. So often she reached out, but her efforts failed. With faith so persistent, determined, she must touch Jesus. Her friends and just give up, for after 12 years of heartaches and failures, disappointments and fears. Adapt your condition with the multitude, He will not see us. I can hear her rejoicing as she looks down the lane. She sees someone coming and they're calling his name. Son of David, Messiah, she heard someone call him the healer. The crippled and lame are now leaping for joy, and those who were blind were beholding the Lord. Would this be the moment, or would hindrances many conceal her? Her heart beat so fast as He came into sight. Her emotions were filled with both joy and with pride. She passed by, but not out of reach. As she touched His garments, He turned to speak. Someone's been healed today. A miracle passed your way. Who touched my clothes? You now remain whole. Step forward and play. Your faith has pulled you through. Your healing has come to you. You have received today, right now in Jesus' name. Though Satan says give up, you're close to a miracle. Jesus is passing your way. Until the business and does the impossible, sending down blessings each day. You can be healed today. You let a miracle pass your way. Reach out and she's close. You can be made whole. Step forward and claim. Your faith will pull you through.
ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. Here in Panimbaya sa Kabuntagon sa atong segment, Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, naglagot gyud ko kaayo sa among silingan. Close mi sa una pero nag-away ang among mga anak nga grade 1. Unya naapil mi nga mga parents. Gikural na dayon nila ilang balay ug dili na mi makaagi kay tuwa man mi nahamutang sa ilang likod. Ako unta ni isumbong sa barangay pero murag mo samot ang among away. Mga bata ra unta ang sinugdanan. Unsa may maayo, ako na lang gyud ka ni ipabarangay from Sir 977-008. Mayong buntagi alas kanginan. So, yes, Pastor Moose will be helping us para masulbad di siya nga problema. Or kung di man galing masulbad, matagan man lang, makatabang man lang tagkamay nga mga tips sa atong sender karon. Pastor, let's start first with Awing. Okay, dako kay na siya nga problema kay basta away na gani silingan delikado na. So ang maing himuon siguro ana kay nagsugod mangguni sa mga kabataan. Magsugod puta sa mga kabataan o mag-amigo na to imong anak. Imong ipamigo ang imong anak. Ato ipamigo ang imong anak o ang katong anak sa imong silingan para kung makita niya nga amigo na sila okay na ilahang relasyon, siguro diha na dayon ta mosulod nga makigsulti kaniya. Mo paubos ta kay nagaingon diha sa biblical bulahan katong magpaubos kay ilang gingharian sa langit. So magpaubos ka imong himuon nga para makaagi lang juga dito di ka maglisod paubos ka niya. Night time nga magsulti mo nga heart to heart. Kaya ang silingan kung mag-away lisod kayo. So imong ipaubos imong kaugalingon unya imo siyang istoryahon para magsitol na mo. Paubos na tong garbo. Okay. Darrell. Before I answer that, Ate, I think we have a caller. Yes, Do we have a caller. Hello? Yes, we have a caller. Hello, good morning. Wow, good morning. Good morning. Who's our caller, please? Si Lubidika ni ma'am. Where are you calling from, ma'am? From Talakag. Talakag, Bukidnon. Wow. Okay, ma'am. Unsa particular story ang nahitabo sa Hebrews 11:5? About kang Inok, ma'am. Okay, unsa nahitabo kang Inok? Naglakaw siya kauban sa Ginoo. Okay. Very good. Correct ang imong There's answer. only one way to find out. There's only one way to find out. Let's see if your answer Let is us correct. see. Okay. Okay. Let's see. Pero namalakpak na What sila. particular story happened in Hebrews 11:5? It's Enoch's Enoch's eruption. rapture. Wow. Congratulations. Well, let's Congratulations. get back to Darrell. Well,
ang pangutanan niya kung okay ba nga ipabarangay niya ang iyang silingan. So first ato sa pangutanon no, atong kagaling kung unsa ka grabe ang ilang pagpanag-away. Unsa man to ka grabe ma'am or sir ang inyong pagpanag-away sa silingan asa mga bata sa inyong silingan. Basig naabay nasakitan. So pato nasakitan ng bata, naaba mo gibuhat, pagpatambal or unsa ba kaha. So mas mayo nga before we go there, ato sa silang unahan, bisitahan nato ang ilang panimalay. And then istoryahon nato unsa nahitabo. No, kung dili ginaon siya hatagag solusyon, I think mas mayo this time nga moadto na ta sa naay authority nga mubadlong. Para magud sa ila, ikaw ma'am, wala kay angay mubadlong. So I think the barangay captain can do that. So I would say yes, but later na siya nga part after ninyo siya may first istorya. step, second step, third step. Okay, Pastor, what can we do sa problem nato karon? May itong problema nga atong napamatian sa Proverbio panultihon Kapitulo 10, versikulo 11, tahuron sa kinabuhi at tuburan sa kinabuhi ang mga pulong sa tao nga matarong. Apan nagtagog bangis nga kinaiya ang gipamulong sa dautan nga tao. Higala, bisan sa atong reliyon, pangita imong espirituhanon nga kasaligan kauban nimo nga pag ikaw protestante pastor, pag ikaw muslim imam, pag ikaw pari nga pag ikaw katoliko nga kinahanglan dadon nimo ang problema. Problema. And then imong sutian imong anak pag-abot dito siya gyud ang mga ipasaylo bisan dili siya ang sadan aron mahusay gyud. Ingon niya, I'm very sorry. Iyang anak yun, ang musuti una. Kay wag yun ang problema. Nahitabo na sa ako. Okay. But before that, mga kapaglaom, it's 7 o'clock na. And we are calling everyone, inviting everyone to pray with us in our 777 prayer. Father, maluloy ka man nga Diyos, among pasalamatan ang imong balang Espiritu sa pag-uban namo. Nini kabantagon, nanautunta ang imong kinaadman, kay balo o kalipay, mabatnan namo tanan, labi na gyud ang naminaw niting among programa, among pangayo, tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Rest you merry gentlemen, let nothing
ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. ASI and G Detox Plus Herbal Capsule present the Great Hope Concert Series, Joy to the World. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord has come. Experience the real joy of Christmas with unique carols from ABC, Shining Heralds, and Revived. It's an enjoyable free concert once again on December 4, 2014, 6:30 to 8:30 p.m. at the Atrium Limkit Kai Mall. Come and revel in the greatest gift Christ brings in Christmas. See you there. Dinhi sa panibaya sa kabuntagon og magahatod og mga balita sa ato mapalibot og mga greetings. Og karon Bible trivia sa ta mga Yes, kamag-aon. Bible trivia sa tada kay murag ika-third na ni nga question. Yes, okay, pangutana. Okay, pangutana nga ikatulo. Recite Jeremiah 29:11. Recite Jeremiah 29:11. Wow. Tawag na kay nagulat mi sa inyong mga tubag. Well, wing natay Okay, so kang natay Pathfinder camp. Mindanao Wild Pathfinder kampuri nga gihigayon dito sa Mountain View ato nin tan-awon mga kapaglaom. Mga kabataang Pathfinders, ang karon nagkatigom para sa camping. Ang maong camping gilangkuban sa tibok Southern Philippines, both elementary and high school 70 Adventist academic institutions. Ang maong camping isugdan niadtong November 9 ug mulungtad hangtod November 16. Usa karon atong sution ug silipon ang ilang mga aktibidades o ang ilang mga gipambuhat nga nakabase, nakasentro sa ilang temang love, care, and serve. Ang pathfindering mga higala adunay duha ka purpose. The first purpose is to allow our pathfinders to develop a meaningful relationship with Jesus. And the second purpose is going to be accomplished through this camping as well. Tungod kay gitawag kini og preparing our young people for the emergencies in life. Na-experience ko na yung naligo kami sa swimming pool kung tinuruan kami maglangoy kasi hindi ako marunong maglangoy. Tapos may na-experience kami na funny moments sa kampi, yung natutulog kami na pinipicturean kami. Tinuruan kami ng march and drilling, ng nataying and lashing, tapos first aid and rescue. Ang gusto ko pong pasalamatan, una-una, ang God kasi pumunta kami dito ng safely at walang natamong disgrasya. Sunod ang teacher namin. Kasi kahit makukulit kami, pinapasensyahan niya lang kami. At ang mga magulang ko dahil pinayagan kaming pumunta dito sa camping na ito. And we cannot forget also to express our thanks to all who participated and worked for this camping. Katong nanguna og anhi din sa MVC just to prepare the tent sa mga bata
na ready. So katong mga nagtrabaho, daghan kaayong salamat. Mga panghinaot o mga pag-ampo sa mga ginikanan, mga magtutudlo o mga master guides para sa mga pathfinders din sa Camporey na ang ilang mga nakatunan magpabilin sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o alimpatakan para ilang magamit sa ilang pagtubo. Ingon usab para mas mahimo silang epektibong lumulubyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Gikan din sa Mountain View College, Daraliktin para sa Panibaya sa Kabuntagon. We have a caller. Okay, let's entertain our caller now. Smile. Wow. Yes, we have a caller, right? Okay, hello. Good morning. Hello? Yes, hello ma'am. Good morning. Yes, good morning. Kinsa ang atong caller? Si Kuan, my Corpus. Okay. Recite Jeremiah. Jeremiah 29:11. Okay. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, plans, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Okay. Wow! Di, atong tanawon. Ay sa, wala to gibasa. Kasi gibasa Wala to, ha? man. Mamaya Recite may man. kakita. For I know the plans ever. Thank you so much. Congratulations. Walang imong Panibaya shirt sa atong studio diri sa 3rd floor. PUC Building, Upper Carmen, Cagayan City. That's right. Okay. You know how to claim your prize, ma'am. For the meantime, di ka nang visit. This time, we will visit Qatar. Let's watch this video. Ipadala ka nato ni Brother Jojo Garcinas. Let's watch this. Greetings from Doha Seventh-day Adventist Church. In this segment, we feature to you the children's ministry of this church. Now, as you can see in my background, the Children's Sabbath School program has already begun. And let's call in some children to do their memory verses right now. Honor the father and the mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God gave thee. Exodus 20:12. Luke 7 verse 16. God has come to help his people. Genesis 1 verse 1. In the beginning God created the heaven and the earth. Children's Sabbath School is the time when children study the scriptures, sing at the top of their lungs, fellowship together, and are involved in service to become faithful followers of Christ. They are involved in active learning and participate in a variety of activities that meet their learning styles. Today, Chanel's birthday cake is on the kids' plates. Blow your candle, Habiba. Blow. Sometimes, caring mothers would bring in their homemade cupcakes and pastries or birthday cakes and have their kids share them with their friends at church. It's a job that God has given me and the rest of the team in this ministry, and we are shaping the future church. 20 years from now, these children will be the people who's going to lead the church. And so the joy that we feel is uncompared to any other joy. Before, they were not able to read the Bible. Even just to memorize a verse, they didn't know any verse from the Bible. But through Sabbath School and through children's ministries, my children now are able to read the Bible on their own, and they've memorized quite a number of memory verses. They're able to sing in church as well. They've learned a lot of songs. He seems to be singing quite a lot of church songs, children's songs, and at home whenever when we are just in the car, he is singing even at the top of his lungs. And I think the Children's Sabbath School is helping him quite a lot on this area. Proverbs 22 verse 6 says, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Life is not just about intellectual lessons and information. It is about integrating truth into the fabric of our daily lives. Okay, thank you so much, Jojo Garcenes, Sir Emerson Molina, and the entire church board dinha sa Doha, Qatar. Thank you so much for supporting Hope Channel. O karon may kagalaan, adunay nahitabo nga concert dito sa Bagong Taas
Bukidnon. It's a concert for ako sa gidumalahan sa itong mga batanon. Let's have lovely Rose School fun for the news. Good morning mga kapaglaom. Ania kita karon sa Bagong Taas Seventh-day Adventist Central Church nga diin adunay gipahigayon nga usa ka music festival for Akos. Kini gidumalahan sa atong mga kabatununan diri sa Bagong Taas o gisuportahan sa atong mga kaigsuunan palibot sa Valencia City. Plano sa among AY Council nga maghimo miya ni tungod ug alang sa amo ang aduna may youth hall nga existing karon sa Loyo sa church, and we need to improve it para ang mga church youth na aslay insakto or kanang maayo nga youth hall ma-improve kini nga youth hall. Naghatag mig mga letters para nakasulat dito ang mga sponsorship or anything nga ilang mahatag for donation sa amo ang youth hall. The CBA Ensemble is having a practice twice a week, and this happen every lunchtime. And whenever we will have appointments, it is easy for us to review our pieces and be able to play it blendedly for God's glory. And this event is one of that appointment that really helps us improve ourselves and be able to be a blessing to others. I'm happy to hear their talents and their musical renditions rendered to God. And we support their every project, and this Concert for a Cause and this program brings revival to the church, especially to the youth. Music is indeed the language of the soul. Karon atong nasayran nga dili lamang kini makapahupay o makadasig sa atong mga kasing-kasing nga tawhanon lamang, apan kini usab mahimong instrumento sa pagpalambo sa atong mga kalihukan nga makapadasig pod sa atohang mga pagtuo og makahatag og pagdayeg sa atong Ginoong Hesukristo. This is Lovely Rose School Fun, your servant of hope. Panimbaya gikan diri sa MU. Don't forget to watch Panimbaya sa Kumbuntagan on Saturdays from 6 to 7:30 a.m. Mabuhay. This is Pastor Ted Wilson inviting each of you to watch Panimabaya sa Kabuntagon Saturdays at 6 to 7:30 a.m. right here on Hope Channel. God bless each one of you, and I hope you know that Jesus is coming soon. Maranatha. And yes, nagatanaw gihapon ka sa Panimbaya sa Kabuntagon aron namo ipadala ang inyong mga greetings. Good morning and happy Sabbath to all. Panimbaya ko sa akong anak nga si Jonas o sa akong wife nga nag-prepare na para manimba. Panimbaya gikan kang Rexon Samong. Panimbaya sa Kabuntagon diya sa Box 1, Elena Holmes. Box 1 ba gini? Sa Nakwa family, Nelvin Nakwa, Marjorie Nakwa, John Nakwa, Kim Maymay, og Daniel Selenas nga namati og Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, good morning. Happy Sabbath sa tanan. Akong panimbaya diha sa Ipunan Church ni Tornado Family, diha sa Bara Church. Salamat og gikan kini kang Almi Jane. Happy Sabbath usab diha sa Central Church, labi na ni Elder Flores, kauban kang Ma'am Susie Flores, kauban kang Jigger, kang GD, kauban silang daughter. Og sa akong mga kauban diha sa Central, si Ma'am Rugay, si Vincili Ramos, og si Ma'am Itang, og kang Mr. and Mrs. Gibingkan. Tanaw sila ron. Daghang kayong salamat sa inyong sponsor. Good morning and happy Sabbath to my family diha sa Balulang, sa Casquero family, sa akong anak nga si
Dolvi, sa akong asawa nga si Jovi, ug sa akong Mama Fe, ug sa akong ugangan nga si Mama Miriam. Greetings coming from Boyet. Ug ako pong panimayaon, si Auntie Annie, akong mama, si Mama Olive, ug si Uncle Tati. Of course, ako pinalanggang Auntie Jovi, paayo, mabisita ko diraon niya. Happy Sabbath, maayong adlaw Sabado. Okay, among mga pagpanimaya sa among mga ever supportive yung kaayo ng mga sponsors, Mr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Sir Rex and Jessica Gonzaga, Ati Dadak, Sir Roy Perez and Ma'am Karen, Sir Bong Camarello, thank you so much for always supporting Panimaya sa Kabuntagon and Hope Channel. O karon mga kaigalan, pinasahi nga news ang atong madunggan karon tungod kay ang 1 year in mission, aduna sila gipahigayon nga distribution sa mga tsinelas dito sa Capitol Grounds. Ato ning tan-awon. Mga street children nga nagumikan sa MacArthur Highway, nagatigom dinhi sa Provincial Capital Misamis Oriental aron magapahigayon og usa ka clean-up drive, feeding program o gift giving alang sa mga kabataan. Nga gisponsoran sa ato ang 1 year in mission og atong mga volunteers nga mga batanon nga adunay tema nga One Step to a Healthier CDO. Okay, ang 1 year in mission volunteers sa kauban sa itong mga kaigsuonan, ng mga youth volunteers usab nga naggikan sa nagkalain-lain ng mga iglesia dinhi sa Cagayan de Oro City nga nasakupan sa North Central Mindanao Conference. Ania kami karon nagpahimutang sa MacArthur Park at bang sa Provincial Capital sa Misamis Oriental. Aduna kami gihimo dinhin nga clean up drive at the same time slipper giving sa atong mga kabataan. Tungod kay ang atong isip nga mga Kristohanon, kita adunay paglantaw sa atong komunidad, dili lang sa pagsangyaw sa maayong balita, kundi sa pagtabang usab sa atong komunidad, pinaagi sa atong maayong buhat, o pagpanghata o pagpakabana usab sa atong mga kaigsuonan nga nangnahanglan, ilabi na sa mga street children. Ako nalipay ko na itagaan mga palipay ang mga bata dahil naipoy ka ng feeding program, ng mga tsinelas. Pasalamat may nagitigaan ng tsinelas o kaning Bible. Na-enjoy ko sa mga dula, gitagaan pa dyan may tsinelas o mga og Bible kay napasalamat po ko sa Ginoo nagitagaan mi og kanang panang kalipay sa among pag-adto dire para matagaan na mig tsinelas og libro para malingaw pud mi dire. Dako jud ang kalipay na ako na nakadawat mi dire sa first time namo dire sa Kapitolyo ng pangatag lang yun ka ng mga biskan tsinelas siya pero nakalipay jud sa muwa kay biskan niya anime dili lang sa mga materials kundi pati ang among kasing-kasing na pakaon og ilang ano kanang para sa Ginoo ang kalag nato napakaon nila ana ba nako jud pasalamat nako ila adyod na nakaabot sila dinhi na nakatudlo sa kadaganang tawo. Ang mga facilitators ug mga volunteers nagapanginaot nga ang mga kabataan magadako ug magatubo nga mahidadlukon nila sa ilang mga ginikanan. Ug usab manadlukon nila sa atong Ginoo. Ang Proverbs 22:6 nagaingon, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Kini si Clark Kent Batukan, nagapanimbaya. Thank you so much, Clark. Og thank you so much ato mga batanon sa 1 year in mission. Oh, dasig kayo sila. Dasig kayo. Dasig. Kay napod mi mga greetings diri. Dagan pa ni. Good morning. Panimbaya ko sa mga host, especially sa among nephew nga si Daryl. Nagtanaw mi karon iyang mga auntie og uncle, Annie, Jovi og Tati. Una ko nakapanibayan nila. Okay, happy Sabbath sa tanan nga mga host, nga mga gwapo-gwapas panimbaya sa Kabuntagon. Gwapo. Gikan kini kang Fred, Nining, Javier, ni Biano, and Dave Multicalbo, ni Demerin family, Torres family, o kang Lyson family. From Yuli and Winnie Multicalbo. Happy Sabbath to Gora, Sirahan, and to
Tugora and Siran family diya sa Balingasag, and also to Labita family here sa Tagulwan. An advance happy birthday to Bermy Grace Morsha. Greetings coming from Charish and friends. Okay, among gipasalamatan ang tanang mga nagtabang sa Hope Channel, especially sa Panimayas Kabuntagon. Sir Jojo Garzanes, thank you so much. Ay no nagtanaw ka karon ug sa tanang mga friends nimo nga imong giduulan para sa atong broadcast play. Kay tungod yun ang hinahanglan yun ta og broadcast play mga kaigsunan. O kini siya mo'y mapadala sa inyong mga greetings nga muagi na lang siya sa atong mga screens. Okay, Panimayas sa mga kaigsunan sa Kamamanan SDA Church, sa Kinga family, Echeneki family, especially kay Jeff Tinoy, Borjun, Janjan, and Bibet. Greetings coming from Erning Tinoy. Good morning, Panimbaya. Greetings to my mama, tata, Papa Jun, Lian, Ati Lalay, og Ati Don Castillo, and Tagarda family sa Amoros Church, Minda and Ofena family, og sa Adventist Youth of Everlasting Fellowship, or IF. Thank you and happy Sabbath to all. Yes, o akong gipasalamatan ang sponsor sa Bible Beats. Labi na kang Mr. and Mrs. Pinakakusog, Sir Rex Gonzaga. Sir, daghang kayong salamat sa imuhang pagsuporta sa ato ang Bible Beats ug labi na sa Panimbaya sa Kabuntagon ug sa ato usab nga mga sponsor nga walay puas nagsunod o naghatag gayud sa ato ang suporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. O kamo nga mga kapaglaom, kung gusto mo makakita sa ato ang Bible Beats, doon na kita ay Facebook account. Makita ka na siya sa www.facebook.com/Bible Beats. Makita ninyo na ang mga pictures, mga videos sa atong Bible Beats. O gusto mo na mo mga suggestions sa ato ang Bible Beats, send ninyo na para amo na siyang himoon nga Bible Beats. Bago ko mo padayon, ako sang pasalamatan ang mga technical crew nga nagbilar gyud sila gabi para sa pag-arrange ani atong setting. Grabe, nindot Thank you so much, guys. Yes. Nindot kayo lang ipakita, no? They're all volunteers, but they're here nightly sa ato ang I hear the welcome voice. Yes. Exactly. It's headed by Pastor Paulo. Og nagtukaw po sila para sa atong Let's Pray. Thank you so much, guys. Luya kayo, kung tanaw nila ron, luya kayo. Labi na si kasi na sila, sayo kay ni mata. Dugay na tulog, sayo kay ni mata. So, pagpadayon, Panimbaya sa Kabuntagon sa tanang mga gaywo o sa OEM. God bless you all and keep it up. Good morning, Panimbaya. Panimbaya, nindot kayo ang inyong programa. Gikan mi sa Impasugong Bukidnon. Thank you. Thank you so much for watching. Good morning, Hope Channel. Panimbaya ko sa akong anak, Elech Dominic Nisperos, nga tuwa karon sa Usami City, kauban sa iyang mama nga si Jelly Opena. Panimbaya sa ko sa mga Opena family sa Upol, kay Rowena, Bobong, Kenrick, Roger, ug sa among mga silingan. Gikan kini kang Dennis Nisperos. Ako sa Panimbaya na akong pamilya diya sa Honga, sa Inubulan Salay. Good morning and happy Sabbath. We would like to invite you all unyang hapon ang sa ito ilang group, Stanley Cord. Mag-concert sila karong hapon diri sa SPUC Garden Gabi, Church. nakakita nami. O ugma sa November 28, mag-concert po ang SPUC Garden Church Choral. Dini sa mismo sa Garden Church. Invited mo tanan para mo join mo sa pagsadya o paghatag o pagdaig sa atong Ginoo. Ugma sa November 28 nightly na atay seminar with Pastor Paulo, and we are hoping nga moani mo diring tanan. Wow, okay. Akong pasalamatan Mr. and Mrs. Gibingka, nagtanaw sila karon. Daghang salamat sa inyong sponsors sa Panimbaya sa Kabuntagon. Naghatag sila dyan, makutoy tunol ni Monia. Salamat. Ako pong pasalamatan ang atong mga kaigsunan diya sa Central Church nga nagpadayon pag-support sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. Okay, maayong buntag. Akong Panimbaya diha ang tanan nga mga kaigsunan sa Kalaanan Church ni Masimag Church sa kanunay nagpa-subaybay sa atong programa sa Hope Channel ni na Neri Pasente, Niknik Salungayan, Gina Parente o labi na gayod sa cute nila gwapa nga anak nga si Sweetie Bless Parente. Greetings gikan kini kang Kitkit o kang Shine Paruhinog. Karon ako Panimbayaon ang tanang mga inhinyero nga akong kaila. So Engineer Supremo, Engineer Ectin Shepard, Engineer Alden Tapio, Engineer Joey Salagantin, of course si Engineer Remy Salagantin. I hope you guys are watching today. O ako sang Panimbayaon ang mga viewers nato diya sa Kaumanan, Varias family, Palamini family, Luslo family, and Supremo family sa Bunbon. Thank you for watching. Amo pong mga pagpanimbaya diha kang Gladysel
angaw dinha sa Qatar, duha Qatar. Ug amo pong i-greet belated happy birthday ang ato mga administrators diri sa SPUC. We have Pastor Asoy, belated happy birthday, Pastor. Yes, okay. Kantahan? Ikaw kanta Kanta da. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Pastor Asoy. Okay, happy birthday, Pastor Asoy. Pastor Wilson Katoliko, happy birthday. Wow, okay. Ug sa tanang mga nag-birthday sa November, thank you so much sa inyong pag-share sa inyong life to us. Okay. And Angaw family, Almosara family, thank you so much. And sa tanang mga nagtanaw karon. And of course, moving of Adventist students, SMU chapter, Cagayanero chapter, Aligan City chapter, happy Sabbath. Enjoy your Sabbath day, guys. Okay. Akong ipanimaya diya sa Cambridge, akong igsoon, Doins, kauban kang Milan, sa iyahang mga kabataan, si Tia, si Bibikoy, o ilahang bugoy diha, nagtanaw karon. Kang Vincent, kang Miko, kang Tata, o kang Leon. Alma, tanaw sila karon. Happy Sabbath. Leon. Oh, ang ato ang na pa mo greetings kay mo closing spiel nako. Greet na ko akong mama o papa nga nagtanaw ni na karon mapat. Ay, belated happy birthday sa akong papa. Sorry kay pakaron pa ko kadumdum. Dala ka na. Pila na ka mga. Kantahan na to, kantahan na to. Talinta ng papa, uy. Grabe ka. Wala na linti, oy. Happy. Okay, ato, kanta na. Mamawait na. Sige, kuya, happy birthday, kuya. Bisan, kantahan, oy. Happy birthday to Papa. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Papa Tuto. Proud Yes, kay kong kuya. anak. Bertilia Reyes. Happy Portera pang Sabbath. liwata si Charmy mo. Ang atong SDS Schools Division Superintendent sa Bukidnon area, Ma'am Reyes. Thank you so much for watching Panimbay sa Kabuntagon. And mga kapaglao, murag. Wala tayong oras. Amo mong, abangan na po na mo ang inyong mga greetings sa sunod nga panahon. Okay, kapag laom, ayaw gin mo mahay nga dili na mo mabasa ang inyong uban ng mga greetings. Nabasa na mo tanan, pero ang uban wala pa. Kay next Sabat, mabasa na nato na tanan. Ayaw kalimot ngang usa ka liso sa matamis nga pahiyom. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait, pagtinabangay o pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog ug himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel. Kami kanunay kaninyo naga Panibaya sa Kabuntagon. Thank you so much everyone. I love you all. Active Papa. Thank you so much. Active family. Do not forget, December 4, Great Hope Concert. Thank you so much sa itong mga technical staff, Gerard, Lito Ken, Gab, Janster, Andrew, Rami, and Tawing. Si And also Clarence, thank you so Mr. much. Cervantes Ako Marco sa Bible Beat, si Clarence, si Gab, si Jig, Tawing. regard si Ken. Pirmi gini busog sila.